welcome back. Na prethodnom času naučili smo da je zamenica prvog lica I, a da kada želimo da kažemo ja sam, govorimo I am. Takođe postoji varijanta skraćivanja, pa ćemo umesto I am često čuti ili reći I'm a teacher. Takođe naučili smo negaciju. Dodavanjem jednog not negiramo čitavu rečenicu, pa kažemo I'm not her sister, ja nisam njena sestra, ili I'm not, skraćeno. Danas ćemo naučiti drugo lice jednine. Šta je to drugo lice? Kada se nekome direktno obraćate i kažete mu ti, ili u slučaju presiranja vi. Već puno puta smo izgovorili ovu reč, you. You are my student. You are my student. Ti si moj đak. You are my good friend. Ti si moj dobar prijatelj. You are my sister. Ti si moja sestra. Isto tako, you u engleskom znači i vi. Bilo da persirate, pa se obraćate nekom iz poštovanja sa you are my teacher, vi ste moj nastavnik, ili se pak obraćate drugom licu množine, dvoje, troje ljudi kojima govorite vi. Naprimer, ja svima vama mogu reći you are my students. You are my students. Zašto students? Zato što vas ima više. Dakle, još jedno važno pravilo u engleskom jeziku je za množinu, za više njih, dodajemo jedno s na kraju, jedno s. Prema tome, you are my student, znači ti si moj đak, moj student, a you are my students, znači vi ste moji đaci, moji učenici. Na ma koju imenicu dodavanjem jednom s dobijamo množinu. Naprimer, one computer, two computers. One teacher, two teachers. One student, two students. One marker, two markers. I tako dalje. Postoje određene imenice koje ne slede ovo pravilo, ali su veoma retke i učit ćemo ih korak po korak. Takozvane imenice nepravilne množine. Za većinu imenica možete biti sigurni da dodavanjem jednog s dobijete oblik množine. Da se vratimo našoj zamenici you, ti ili vi. Kada želite da kažete da nešto pripada tebi ili vama, sećate se rečenice your name is i tako dalje. Your, tvoj, tvoja, tvoje, tvoji i vaš, vaša. Dakle, napravite razliku između you kao ti ili vi i your kao tvoj ili vaš. Your name is Miloš. Tvoje ime je Miloš. Your mother is my good friend. Tvoja majka je moj dobar prijatelj. Takođe, negacija prati pravilo koje smo već naučili. Dakle, umetanjem jednog not dobit ćete negiranu rečenicu. You are not my student. Ti nisi moj đak. You are not my friend. Ti nisi moj prijatelj. Takođe, postoji mogućnost skraćivanja. Dakle, u govornom jeziku veoma često ćete čuti umesto you are my friend, čućete you're my friend. Isto tako, kada se radi o negaciji, čućete you're not my friend, ili eventualno you aren't. Nemojte da vas buni ovo more opcija. Za sada držite se pravila. Ti si, you are, ti nisi, you are not, i eventualno skraćeno you aren't ili you're not.
Ono što je veoma bitno u ovom trenutku je da napravimo razliku između you kao lične zamenice drugog lica, jednine ili množine, što znači ti ili vi, i your, što je prisvojni pridev i znači tvoj, tvoja, tvoje, tvoji, ili vaš, vaša, vaši, vaše. Your car, na primjer, tvoj auto. Your name, tvoje ime. You, međutim, znači samo ti ili vi. You are, ti si, skraćeno your. Ono što moje đake često buni je sličnost između ova dva oblika. You are, skraćeno your, ili your, tvoj, your car. That's all for now. Thanks for watching. See you soon.